njengo-Honorable Lindani Moyo ngithi khona ngezinye izikhathi lathi omama silokwesaba yasiphume egcekeni nxa senza izinto zethu sifihlo kunengi nxa kuyikuthi abamaphephandaba babuyile befuna ukuthi basi-interviewe uthola singakhululekanga kakhulu. Singabantu kokunye siyazincindizela thina and okunye kuvela kubo abasikhokhelayo kuma-political parties ukuthi siyabe sivele silokhu singabantu abancindezelweyo ukuthi kwesinye isikhathi uyabuphuma umthetho ukuthi awumelanga uhambe uyekhuluma kumaphephandaba ungazange waqala waphiwa i-clearance ku-political party, but bona amadoda nje abameleli lokho kokuthiwa ngama-clearance. Ubabona bephuma nje ngezikhathi abafuna ukuphuma ngazo noma banga-athenda into ezinjengezifa noma ama-independence, kodwa thina sigcina sokusiba lo mbuzo ukuthi ubudingani lapha ubunjani. So okuyikho kusuka kube sobala ukuthi umuntu ongumama uhlale ngoncindezelweyo entweni zonke. Khona noma ungenza okuhle kanganani angazi kumbe lalaba bamaphephandaba bakhona babe betsheliwe yini ukuthi kamamelanga baphumise okuhle okwenziwa ngumuntu ongumfazi. Uthola bekhuluma okubi kuphela okuthi ukuthi ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke lo akulakho yini abantu abayenza izinto ezinhle. Bakhuluma okubi okobufebe okobumfazi kunje. So singabantu abahlala bekuphela sifakwe ebunyameni, akukho lapho esifakwa khona lathi entweni ezikhanyayo. Kusukela lapho esiyabe sikhona kuma-political parties ethu ukuncindezelwa kwakhona uqalela khona. Mina nginqoba ngenkani sokusiya ngokuba lawe ukuthi umele uzitshele ukuthi khona i-50-50 leyo itsho ukuthi silingene. So nxa silingene wena nxa ukwanisa ukuthi ukhulume kumaphephandaba freely, nami ngiyakwanisa ukuthi ngikhulume freely. Nxa wena ukwanisa ukuyokhuluma kungela clearance, lami kumele ngiyekhuluma kungela clearance. So mina ngikhuthaza abanye omama ukuthi hey, asisukumeni, asasiso sikhathi sokugeza ubuso sisehlisa, sesimele sigezise ubuso bethu lathi sikhweze ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni, kumele kube kulingana okufaneleyo sibili. So mina nginqobe ngenkani and ngizala ngilenkani, angisoke ngabanja umlomo ukuhlala singababotsha umlomo ukuthi khuluma ke khathesi ungakhulumi. Hayi, mina kulokho ngiyakwala. Umama wakulezi insuku kumele akwale layo.